Max umsindo lo suke einkundleni zokuxhumana ongaka udalwa yini makunjani? Why abantu bedinwe kangaka ngoba cishe kuwo wonke ama comments engiwabonile after kusabalale leya video izolo abantu abekho right, abantu badiniwe. Ngifuna nje ukukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika bas understand thina njengabantu abamnyama njoba siphila sama human being uma human being wenza uyalenza iphutha mhlambe uthi mangabe ukukhuluma mhlambe kube khona ungawakhethi kahle amagama uthola ukuthi ilento ikhoswe igama olifakile mangabe kuyilesingisi kanti walifaka ngendlela errong uma leli gama mekwalifaka ngendlela errong and isahle sidu moya wonke ufika kusona fanele wazi ukuthi ngawo president ngabe ubani akufanele wena wenze mistake bazobuza ukuthi uxolisa kanjani ube umdala akufanele wena wenze iphutha kodwa ngisho ubaba wami ongizalayo still usawenza amaphutha ezisiphila sabantu siphila ngawo ama mistakes esiwenzayo ngicabanga ukuthi ke kwasuka nge misunderstanding some other people abantu basebehlukana phakathi ngoba I don't think ukuthi lo msindo ukubona bonke abantu abanye bayakwazi ukuyipheka babone ukuthi ubuthini sometimes kwesinye isikhathi asibona abantu abakhulele esingisini akulona ulimi lethu kwesikhathi mesilifaka leli gama silifake silidrop singanaki ubone usulifakile ukuthi leli gama engilifakile li wrong bengafanele ngilifake kube sekuthi labantu ke abazisingisi kangconywana kunabanye babe sebethatha lokho bese bakhona ke nalabantu abangave befuna ukuzokhuluma ngoba baka babe sebefuna ukukhuluma ngoba befuna nje ukubhidliza mangabe nge mistakes osukuyenzile lezi zinto lezi niyibona wonke umuntu osezingeni eliphezulu nosebenze kanzima especially abantu abamnyama ngoba ukuphumelela komuntu omnyama fanele attribulishe ukusebenza kanzima akukho lula ukufika la usuku khona kodwa kulula ukuthi ebantwini abamnyama meke kwenzeka iphutha bangene baqede nje ngiyafisa ukuthi engathi mhlambe nabelungu bangaqedwa njengathi ngaphezulu kwamaphutha abawenzayo. Maxi Lifestyle is not the competition of any business in the township. Funa ukuthi understand about Maxi Lifestyle. My vision when I built the lifestyle, I was building for corporate. Government corporate. I know abantu bambe baphelelwe imali kuhambe kabe ngifuna mina kuthiwe kufika icorporate la khipha 160 abantu abawu 600 yakhipha u300,000 a week yaqeda to those people are coming and go I don't have the interest. And two, when you look at Maxi Lifestyle is intimidating, which means technically I belong in the market. You do a target market when you do business. What is your target market? Look at culture and look at air conditioning, look at the view. You pay for the view. Look at the parking, paving parking. Look at the branded water. This ufika notshwala bakho ugwazwe. I'm just making an example because in fact I'm sorry to make example with these names, not ukuthi I'm undermining them, but I'm telling you a target market. When you go to Oxbox, 1 room 1 night 15,000. You don't pay. In Lifestyle we don't sell alcohol, we sell experience. Not alcohol. When you're sitting there, when I'm just to give view because I'm a visionary, I see this view before I build it. When we want a social out, yes, I'm not the view. Because I'm a visionary. Le clip le iyona sisukhuluma kakhulu indlela abantu abaningi abayizwe ngayo bayithathe ngokuthi ngathi wena uthi unendaba kuphela nama corporate bookings kodwa ayi labantu abafika qwaqwa bezodla inyama bese bayahamba mhlambe ngamazwi akho esesichaza nje ngomagebe ukuchaza ukuthini la mhlambe ukuthi abantu bazo understand kahle ithuba lakho lelo ukuthi mhlambe uphinde uyichaze lento kade uyisho kuleya video
ngamazwi osuwacabangisisile? Ngiyabonga ithuba Kings Fiso nasokhosini. Kuyinto enkulu le yokuthi ngithole leli thuba ukuze nami ngikwazi ukulungisa la ngibona khona ukuthi kube namaphutha. Nami ngiyabona ukuthi libe khona iphutha la ekukhulumeni kwami ngibe budedengu ukwashelela ulimi. Ekubeni budedengu kwami angifanelekile engabe ngumuntu okhulume ngalendlela akhulume ngayo. Ngibe sengicabanga ukuthi ne podcast kube khona indima edlalile ngokuthi ikwazi ukuchecka mhlambe nami ngibone before ingene emoyeni. So mhlambe lama mistakes kubalekile ukuthi into uyilalele before ingene emoyeni ngoba isuke iyophazamisa abantu. Angikwazi ukukhuluma amaningi mengilalele sengiyilalela engakwazi ukwasho ngaphandle kokuthi ngicela uxolo indlela engibeke ngayo namagama engikhulume ngayo angibanga nobusoka. Ekubeni ngicabanga ukuthi okokuqala kunesimo sami songabi isoka nokubeka ngoba uma ngabe ubuka kahle kwi-history of 25 years ye-Maxi Lifestyle ngihleli ngipraise abantu baseMlazi. Okokuqala kwenzeka iphutha elifana njengaleli engihope ngeke liphinde lenzeke before. Kodwa ke ngesikhathi ngisho angeke ngingasho ukuthi bengiqonda ukuthini ngoba kubalekile. Yeah. Kodwa uxolo lona mase ngilalela ngiyabona ukuthi kushelela ulimi la kuphazamisekile amagama engiwabekile ngiwabekanga kahle. In fact ngihlanganise la i-vision yami enganginayo ngoba uma iqala ithi ngangine vision. Nako ke la itheme sengiyiqalile ukuthi ngangine vision ngase ngikhuluma careless angazi ngizothi ngakhuluma nganganaka sekuqhubeka inkulumo yokuthi nje manje le vision ngakhuluma ngazuthi manje mhlambe kukhona abantu abangabalekile kanti empilweni mawuqala into ufuna ukukhula uhambe uye phambili ubone ngelinye ilanga kufika ama corporate. Imithetho wami iplan yami kwakukwenza ukuthi umlazi ohlonipheke. That is why ngithi ngangine vision. Mengithi ngine vision in fact bonke abantu abasuke belapha i-lifestyle yabo bonke abantu eyabo bonke abantu kodwa abantu abasuke belapha vele futhi abantu basebenza kwi-corporate as now Kings Fiso usebenza kwi-corporate. So ngangisho i-group mekukhulunywa nge-corporate ukuthi kuzofika ukhozi lifike nilabantu abawu100 lizobamba umcimbi walo khona. Nako ke la engachazekanga khona. So ngase ne wedding yami nendlela engibeke ngayo yangabekeka kahle ngangabikho nesoka lapha. Angibasoli laba abangazwisisi nalabo abazwisisayo ngiyacabanga ngoba bayangazi ukuthi angiyena umuntu ojwayele ukubukela abantu phansi nengingabahlonipha abantu ngoba ngikhulele eMlazi ngafunda eMlazi ngenza yonke into eMlazi. So angikaze ngikwazi okuphezulu nokuphansi. It's unfortunately sometimes muzwa ama comment athi umuntu ngalesikhathi edutshula kwakufanele afa. You can't make a mistake ube sothi kwakufanele afa umuntu ngesikhathi edutshula. Mina ngikaNkulunkulu angene umuntu and angiyindawo ngiyohlezi ngiba khona. So it's a something sensitive. Kuyakuthiwa umuntu mangabe enzile ubulima na ungabenzi ubulima. If mina ngenza ubulima ungabi wena isilimi. Uyabona into engishoyo ngoba nami mase ngihleli phansi sonke siyabona hayi ngiphetile la. So it takes a courage and a real man. Uma wami akekho emhlabeni wayifundisa njalo wathi mntanami uzufunda ukuxolisa especially kumuntu wesifazane. Akhona ukukhombisa ukuba igwala ukuxolisa umuntu wesifazane kodwa ukukhombisa ukuba insizwa. I know ngicabanga ukuthi
bazwile Mqadi ngifuna siphinde sibuyele kule yabantu yabantu basemlazi ngoba njobo usuchazile kaningana ibona kune lifestyle nje namhlanje ibona labo bantu angithi yabo kwaba khona isikhathi la izinto kade ishintsha khona sekuvulwa ezinye indawo sasebenza nawe lapho abantu abaseka kakhulu abantu basemlazi mhlawumbe ukhona umlayezo ofuna ukubhekisa kubona kakhulu ngoba ngibona einkundleni zokuxhumana ibona abantu abakhala kakhulu laba abantu basemlazi fanele bazi ukuthi ngubhuti wabo ngubaba wabo everything to them bayikho konke futhi kumina even abantu beTheku namaphethelo nabantu bokhamba ngizama ngayo yonke indlela ukuthi lento yehospitality ngiyiphile ihospitality iqala ngisho nangendlela okukhuluma ngayo ukuthi ngikhulume kungazwakali kubona ake balandele zonke inkulumo zami babone ukuthi angikaze ngibe umuntu ohlezi ebancoma ohlezi esho ukuthi abantu basemlazi bayikho konke kuno businessmen abaningi emlazi nabo bonke ke labantu abanye engikhulume ngabo abanamabhizinisi bengicela nje kufike enhlizweni zabo ukuthi konke ngikukhulumile ngikukhulumeke wrong ngicela nabo banginike ithuba ukuthi hayi irazo yenu iyaxolisa ubhutweni uyaxolisa I'm a leader I'm not a follower ngiyilida moyilida fanele ukwazi ukuxolisa into engingayisho nje ebantwini basemlazi kubona kakhulu ngiyaxolisa nabantu ke futhi ngicela ukugcizelela laba abakhuluma ngento ye target market I target market into fanele siyazi ukuthi into efanele sifunde businessini ukuthi vele uma uqala ibusiness uba nayo I-target market even ukhozi line target market even all radio station ana I-target market ingakho ngithi indlela ekubekeke ngayo ekungabekekanga kahle ingakho futhi abantu beya la bethanda khona ngoba kukhona lento abasuke beyithola abona ukuthi mina ngifanelekile or ngisuitable ukuba kule ndawo ngithanda le ndawo ngoba le ndawo ingiphatha kahle angiyena umuntu okhuluma ngamabhizinisi abantu kuyaqaleka ukuthi mhlambe kwenzeke imistake nje engibathembisa kona ngicela bathole inhlizweni zabo bathole uNkulunkulu wabo nasemadlozini abo ukuthi bangixolele ngoba lento yokuxolela awuzuxolela uMax kuphela uzobe futhi ungaxolela uMax uzosixolela nawe futhi